Mukaregete wa kiama kia Nope Omero Julius Bijiwe na ure wa RMC wa Ruirerera Mutuma Kalembe ibamenete bonene gukira kwa Gavana Kawira Mwangaza kinyanyuma ya ntitikano irethirite kugira wati atekene ngari chemuingi na mabitha ba county ya Meru kurokiba ugite thirikari ya Kawira ni gutunyera cooperatives na kinya societies. Bijiwe nongelete kwina rungamiria nene bamwe ba cooperatives bakwithira baichairo nende kukia itimi mu municipality na kinya kwe watenda yanaitomete ndo bukethira bukinya Marion Karugi na Ndetwe Mwankana ande thirikari ya county ya Meru itonyerete nandi cooperative movement ndani ya Meru, cooperative yeria, cooperative yembeniko, cooperative chesakos sia ngare ngavana tukwenda gukuria nande tafadhali o resign kitene kia ngavana no tutumboka na ndaika utumboka na ntuko ithano utenda kumenya imbibi kuendelea no ofisi yeku antu bakuba gwatiba kiugo ibanenkanire mbete na bakinenkaira ana betu beta kuita kurwa ana bo gutumira no jara baku chiere ni Mutuma Kalembe wa RMC wa Ruirerera na mukarete wa kiama kia Nope Julius Bijiwe bakionania maruru bari nayo kiri utongeria bwa thirikari ya county ya Meru ire tongeretwe ni Gavana Kawira Mwangaza bobo ijerete nyuma ya mucemanio yo kiama kia ngari cia menya Juma Nthiru utonyerwa na kukukirikana yo athangalanirwe ni jeshi ya mama Bijiwe na Kalembe bakimeneria taliari na kinyano ntobwa Gavana kwithirwa atariria kana ikoro ntunebo narwo ni 5 days down the line kuma chairman wa menya na kiama kia menya sako kikufamiwa ni antu bakumenyeka bakuma county yetu ya Meru na ni antu parawa batere kuthuibo bakaritie small microfinance organization na to my surprise kwithirwa inya mbete exchange ants ofisi ni ya county na ni governor ote ofisi yonde ina chief officer ina director na ina CC etikwithwera ni ni governor. So squarely governor Omero should take personal responsibility kwithirwa mwangere thai atete ni ku raise red flag kwithirwa mwangere thai hizi people ibauriri ondene o age municipality wala sa municipality are there kukiria maisha janto na there a small organization like SACCOS cheja pamoja bethera bali na intention gukiria economy kana gukarabu bwega na kwithirwa bairinganite na kainya karaka nini benako. So governor wa Meru County, I want to tell you na nkwenda gukuria no ndo tugweta to this extent of kwinama to that level ndarunga mana ndo nkwere you resign na county gwatuika nende dotonyera kirimantu ya gutarana kwao. SACCOS act very clear that a member ibo bagatarana bongwa nikino ntu thirikari gwita gutonyera moka ngari che thirikari konekana igiki antu mucemanio ne jore na bara bakuga te a member na bara kwenda beta gutaro te a member bangi utiga antu bashinda ne bongwa uti muntu urigere tukurunga ba challenge na apana but then thirikari tibwita gwita tonyera gwita kwinyangia atongeria baru utumi bwa county ya Meru ni bukona ni bwitonyerwa na njirete airite kukirikana Juma ijite no kwithirwa kwina momo yo matatu na kukumanite na kasakasa isi otonyerwa ku mucemanio yo ande Juma matatu chionde ndene ya Meru ikethe ikigoma na ire goma no ntubwa uongozi kwa thirikari ya county gwita gutonyera mantu operations chiao na Cooperatives Act is very clear. So eure mbeche uchiariterwe ni thirikari ya county kwa antu ongiriegana ni ateiga atethire gwatuiko te antu bakethea bakiumba kona transport bakiumba gwita ngugine bakiumba kurita ngugine tuko ya Njuma no ntubo mugomo ewe kethere kwinyangia uchumi bwa Meru bura burinde kwitha bwithite bwega ukethe thirikari tatonyerere muthia uratomba kuga ngavana tafadhali I'm coming here kuga o resign no ndotomba kutaka mantu ja kithuka na ugitumira antu bako ugitumira mbete cia Mumero atigona ndeka uingite me pipe nikenda bara bari ja mbete gatekeje kuria au gona na to kuthio ranenkanirite kenda antu betha kuurwa cooperatives iritete ngugi ndene ya Meru na chiena antu iritete ngugi ndongi sana nyawi bara tonyererwe na ndukethira mutongeria cooperative arirwa njo ututetherie kumanage Meru municipality
na warĩkia gwĩta kũmanage Meru municipality either the chairman on board kana gintu ya kenge mwishone ugatonyithwa kimantu ya maya running of Meru here cooperative movement ira nio igwe na wananchi na arimi bombe kwitha bagita hasara kankwenda obwira atiriri ndas ba cooperatives ibwetete bo bwega muno indi bukawa Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenya.